ndabasuje mbahe kaze kuri Chabi Esport amahoro y'Imana abane namwe aho muri hose numwanya tugekana ko muri kino atandukanye avugwa ku mugabane w'Iburayi by'umwihariko muri France Football akaba bagiye gutanga igihembo kizwi nka Ballon d'Or gitangwa ku mukinnyi n'abatoza ndetse n'abakinnyi bakiri batoya n'abagardiye bose muri sange bitwaye neza ndetse tuze no kugaruka kuri transfer zimwe na zimwe ziri kugenda zisozwa mu bihugu bimwe na bimwe bitararangiza ku mugabane w'Iburayi. Reka amakuru yacu tehereye muri France Football aho igiye gutanga igihembo ku nshuro ya 68 cya Ballon d'Or yikaba izatangwa ku itariki 28 z'ukwezi kwa 10 muri uyu mwaka turimo i Paris aho bita Théâtre de Châtelet. Icyiciro cya mbere bazatangamo akaba ari abakinnyi bakiri batoya 10 bamaze kuba bamenyekana ni Pau Kubarsi, Garnacho, Arda Güler, umukinnyi witwa Karim Konate, umukinnyi wita Kobe Maino, Joao Neves wavuye mu ikipe ya Benfica aza muri Paris Saint-Germain kuri $60 million, Savinho wavuye muri Girona aza muri Man City, umukinnyi witwa Matisteri mu ikipe ya Bayern Munich, Lamine Yamal mu ikipe ya FC Barcelona ndetse n'umukinnyi Warren Zaire Emery akaba nawe akina mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Abari akaba abakinnyi batoya igihembo cyiswe Copa Trophy akaba ari igihembo gihabwa umukinnyi ukiri mutoya cyane utarengeje imyaka 21. Naho mu bagardiye beza bazahembwa muri iyi nomination umwe uzahembwa akaba ari abagardiye bita Diego Costa akaba umunyaportugal, Gianluigi Donnarumma akaba ari umutaliyane, umugabo witwa Gregor Kobel akaba ari umugabo ukina muri Dortmund, Andrea Runini akaba ari umunya-Ukraine, umugardiye Mike Menya umufaransa, Giorgio Mardasivili akaba ari umunya-Georgia, umugabo witwa Martinez akaba ari umugardiye wa Argentine, Unai Simon umwe-Espanyol, umugabo witwa Yann Sommer akaba ari umusuwisi ndetse n'umunyafrika rukumbi urimo akaba yitwa Williams akaba akina mu ikipe ya Mamelodi Sundowns mu gihugu cya Afrika y'Epfo akaba umugabo w'umunyafrika y'Epfo. Naho mu bakinnyi 30 batoranyijwe bazahabwa Ballon d'Or muri rusange nk'ibimenyerewe akaba ari umukinnyi witwa Jude Bellingham Real Madrid, Ruben Diaz Manchester City, Phil Foden Manchester City, Fede Valverde ikipe ya Real Madrid akaba n'umugabo witwa Emiliano Martinez n'ubundi umugardiye akinira ikipe ya Aston Villa akaba umunya-Argentine, umugabo witwa Erling Braut Haaland Manchester City, umugabo witwa Nico Williams muri Atletico Bilbao, Granit Xhaka mu ikipe ya Bayer Leverkusen, umukinnyi witwa Arthur Duvberg yakinaga mu ikipe ya Girona ndetse na Toni Kroos nawe wakinaga muri Real Madrid wahagaritse gukina umupira w'amaguru wabigize umwuga. Abandi bakinnyi barimo Vinicius Junior Real Madrid watwaye na Champions League, Daniel Olmo wakinaga mu ikipe ya Leipzig kuba ari mu ikipe ya Barcelona, Fran Wirtz akina mu ikipe ya Bayer Leverkusen, Martin Odegaard mu ikipe ya Arsenal The Gunners ndetse n'umukinnyi witwa Mats Hummels umudage wakinaga mu kipe ya Borussia Dortmund wanakinnye finali ya Champions League, umukinnyi witwa Rodri w'ikipe ya Manchester City, umugabo witwa Harry Kane wa Bayern Munich, Declan Rice w'ikipe ya Arsenal, Vitinha w'ikipe ya Paris Saint-Germain ndetse n'umukinnyi ukiri muto cyane bamwita Cole Palmer w'ikipe ya Chelsea wahawe n'amasezerano maremare mu ikipe ya Chelsea. Abandi bakinnyi barimo Kylian Mbappe wakinaga Paris Saint-Germain kuri ubu ari mu ikipe ya Real Madrid, Lautaro Martinez watwaye Copa America akaba ari umukinnyi wa Inter de Milan, umugabo witwa Ademola Lookman umunyafrika rukumbi watwaye igikombe cya UEFA Europa League n'ikipe ya Atlanta Bergamo, umugabo witwa Antonio Rudiger w'ikipe ya Real Madrid, umugabo witwa Alejandro Grimaldo, umugabo witwa Dani Carvajal wa Real Madrid, Lamine Yamal w'ikipe ya FC Barcelona, Bukayo Saka w'ikipe ya Arsenal, umukinnyi witwa Hakan Karnaglu akaba ari umuturikiya ukina mu ikipe ya International ndetse na William Saliba w'ikipe ya Arsenal The Gunners. Naho abatoza beza bazatoranyamo umutoza mwiza w'umwaka akaba ari umugabo witwa Xabi Alonso wakoze triple historique mu gihugu kiwabo mu Budage atanatsinzwe umukino n'umwe akaba yaratsindiwe na finali ya Europa League. Carlo Ancelotti watwaye Champions League ndetse na Championnat yo muri Espagne, umugabo witwa Luis de la Fuente watwaye Euro n'ikipe y'igihugu ya Espagne, umugabo witwa
Gasparini watwaye Europa League, Pepe Guardiola watwaye shampiyona y'igihugu y'Ubwongereza ku nshuro ya kane yikurikiranya, ndetse n'umukinnyi yitwa Lionel Scaloni watwaye Copa America ya kabiri yikurikiranya, waruherutse no gutwara igikombe cy'isi n'ikipe y'igihugu ya Argentine. Naho amakipe meza azahembwa akaba ari ikipe ya Borussia Dortmund yo mu gihugu cy'Ubudage yageze finali ya Champions League, n'ikipe ya Girona yabaye iya gatatu mu gihugu cya Espagne, ikipe ya Bayer Leverkusen yatwaye ibikombe bitatu byose bikinirwa imbere iwabo mu gihugu itanatsinzwe umukino n'umwe, ikipe ya Real Madrid yatwaye shampiyona ndetse na Champions League ikaba ari yo muri Espagne, ndetse n'ikipe ya Manchester City yatwaye shampiyona ya Premier League ikayitwara ku nshuro ya kane yikurikiranya. Ikipe ya Manchester City akaba ari imwe mu makipe ameze neza cyane, ikaba yaregukanye Premier League, akaba ari mu makipe azatoranamo ikipe nziza y'umwaka ushize wa 2023 2024. Nyuma y'uko ibi bigiye hanze, hahise haza inkuru yahise iba ari uko Cristiano Ronaldo ndetse na Lionel Messi bwa mbere mu mateka kuva mu mwaka w'ibihumbi 2003 aba bagabo imyaka irenga 21 yose bakaba ari ubwa mbere batabaye nominated mu bakinnyi 30 bazaba bashakamo utwara Ballon d'Or. Akaba bagabo ari abagabo bakomeye kuko umwe afite Ballon d'Or 8 ari we Lionel Messi, undi akaba afite Ballon d'Or 5 ari we Cristiano Ronaldo. N'abagabo bamaze igihe kinini bahangana ndetse bahatanira banatwara ibihembo bya Ballon d'Or ku mugabane w'Iburayi. Indi nkuru twasimbukiraho n'umugabo witwa Jean-Claude Bra, akaba ari umwe mu bagize body ikipe ya Manchester United ku ruhande rwa Ineos, iheruka kuba igura 25% mu ikipe ya Manchester United. Uyu mugabo akaba yamaze kuba ashirwa muri body ya UEFA Club UEFA Association y'amaklabu ku mugabane w'Iburayi, akaba yamaze kuba ashyirwamo nkuba muri body yayo. Uyu mugabo akaba nkuru yasohotse ku munsi w'ejo, ndetse n'abahagariye competition maklabu ku mugabane w'Iburayi, akaba ari directeur sportif w'ikipe ya muri company ya Ineos ifite amakipe atandukanye akorera byinshi bitandukanye. Umugabo witwa Matt Hummels nyuma yo kuva mu ikipe ya Borussia Dortmund ageze kuri finali, akaba yamaze kuba aba umukinnyi official w'ikipe ya AS Roma mu gihugu cy'Ubutaliyani, aje gusimbura umukinnyi Smalling wagiye muri Saudi Pro League. Naho umugabo witwa Jordan Vertu akaba nawe yamaze kuba yerekeza mu ikipe ya Olympique Lyon, avuye mu ikipe ya Olympique Marseille kuri miliyoni 4 zose z'amayero harimo na addons. Akaba yamaze kuba agera mu ikipe ya Olympique Lyon avuye mu ikipe ya Marseille mu gihugu cy'Ubufaransa. Naho umukinnyi wita Raheem Sterling akaba yaratangiye imyitozo mu ikipe ye nshya ya Arsenal de Gunners kuri nimero bamuhaye nimero 30. Ahangaha akabyerekana ko atari ubwa mbere agiye guhura n'umutoza Michael Arteta utoza ikipe ya Arsenal. Uyu mugabo yamutoje ari umutoza wungirije mu ikipe ya Manchester City, ndetse uyu mugabo anatangira umupira w'amaguru Sterling yakinanyeho gatoya n'umugabo witwa Michael Arteta bahurira mu kibuga. Indi nkuru ihari ikomeye hano hanze ku mugabane w'Iburayi ndetse no mu isi y'imikino muri rusange, umugabo witwa Mauricio Pochettino wahoze atoza ikipe ya Chelsea yo mu gihugu cy'Ubwongereza akayihesha umwanya wa 6 akayisubiza no ku mugabane w'Iburayi. Uyu mugabo akaba ageze bwanyuma ubwumvikane bwe bwa nyuma n'ikipe y'igihugu ya Amerika, akaba ari hafi ku mutozo w'ikipe y'igihugu ya Amerika, akaba azashobora kuzayitoza mu gikombe cy'isi bazakira muri 2026. Naho umukinnyi witwa Jadon Sancho yamaze kuba atangira imyitozo mu ikipe ya Chelsea mu gihugu cy'Ubwongereza, akaba yatijwemo n'ikipe ya Manchester United sezo yose, ariko bagashamo itegeko ry'uko agomba kuba agurwa n'ikipe ya Chelsea. Uyu mugabo akaba amaze kuba atangira imyitozo, akaba yarahawe nimero 19 mu ikipe ya Chelsea yo mu gihugu cy'Ubwongereza avuye mu ikipe ya Manchester United. Naho umukinnyi witwa Victor Osimhen umunyanigeria wakinaga mu ikipe ya Napoli mu gihugu cy'Ubutaliyani, akaba yaramaze kuba agera mu ikipe ya Galatasaray nk'intizanyo. Uyu mugabo akaba icyo bumvikanye n'ikipe ya Napoli ari uko azahembwa
azahembwa umushahara we wose bakazawukavaringa. Akaba uyu mugabo yahembwaga miliyoni 9 mu ikipe ya Napoli ku mwaka, akaba agiye kujya ahembwa miliyoni 10 zose z'amayero mu ikipe ya Galatasaray. Akaba yaranahawe nimero 45. Intizanyo nirangira y'umwaka akaba azasubira iwabo mu gihugu, akazasubira muri Napoli. Aba n'abakinnyi batafite amakipe tugiye kurebera hamwe 11 mu izamu, harimo umugabo witwa Nunavu, akaba umugabo mwizamu harimo Nunavu kuri miliyoni 2. Matipu nawe ukeneye miliyoni 8 nka free agent. Maron akaba nawe akeneye miliyoni 5. Umugabo Mathieu Meze yamaze kubaherekeza mu ikipe ya AS Roma. Gomez kuri miliyoni 10. Rabio nawe nta kipe afite, miliyoni 35. Umugabo witwa Anthony Martial kuri miliyoni 10. Yazici kuri miliyoni 10 nawe. Umugabo witwa Sikovu nawe kuri miliyoni 5. Memphis Depay nawe kuri miliyoni 10 ari free agent nta kipe afite, ndetse n'umukinnyi bita Yusam Ben Yedder nawe kuri miliyoni 8 akaba nawe nta kipe afite akeneye. Ikipe n'abakinnyi 11 ikinyamakuru cyakoze abakinnyi badafite amakipe bari free agent. Mwakoze kudukurikira kuri Chabi Esport. Amahoro y'Imana abane namwe. Shalom shalom.